Muri Nigeria serivisi z'ubutabazi ejo zavuze ko umubare w'abahitanywe n'igorofa ryasenyutse i Lagos wari umaze kugera muri 22. Umubare w'abarusimbutse wo uhagaze mu 9. Afurika y'Epfo kuri uyu wa kabiri yijejwe n'ibihugu bikize miliyari byibura 8,500 by'amadolari hamwe n'inkunga mu bya tekinike yo gufasha igihugu kwerekeza ku bukungu bukoresha ibyuka bike byanduza ikirere. Video yasohowe na televiziyo ya Tigray muri Ethiopia yerekanye abarwanya ubutegetsi bo mu mutwe wa TPLF bagenda mu mijyi ibiri mu ntara ya Muhara bavuga ko bafashe mu mpera z'icyumweru. Guverinoma yahakanye ibyo TPLF ivuga, cyakora yemeje kuwa mbere ko abacengezi b'uwo mutwe bishe urubyiruko 100 i Kombolcha. Polisi muri Cote d'Ivoire ejo yakoresheje ibyuka bijyana mu maso mu gusandaza abanyeshuri barangije icyiciro cyo hejuru cya kaminuza badafite akazi bigaragambyaga mu mihanda yo mu mujyi wa Abidjan. Bashakaga kugeza ibaruwa kuri perezida Ouattara. Abarenga 50 batawe muri yombi. Naho muri Zambia kuwa mbere hatangiye igikorwa cyo kubaza ibibazo bigamije kureba uzegukana igihembo mu banyafurika bareba porogaramu zo mu Bushinwa. Igikorwa cyatangijwe kandi gihuriweho n'ibigo by'itangazamakuru byo mu Bushinwa, muri Nigeria n'ibitangazamakuru 13 bikomeye byo muri Afurika.